Jika hukum keraton dan semulan Pramila saja sebaiknya Gusti Prabu dan semulan memiliki sinar pemanggilan Seko bakal nyaksini sinar pemanggilan keraton dan semulan Sami kompak Gusti Prabu Rakai Mataram esek nama kemang berpapanggian dia mas Lestasi sepon apa ada pun pancingan kamas Emo jasad semangkan keraton medang kemulan membuat sidang kepanggian kamas Palung dewo Bagus atas kekompakan tika Diki sesarangan ya tuan sekik jam tanah bukto adik mas Palung Suro Lalu semangkan kita kasih sepon pun apa atau ajaran penang teluk mereka Abdi tahu bakal aduk kaki martabat ajaran penang Bagus Sekik setuju pun kawa medang kabolan Sang Prabu Anum Rakai Mataram kasukan kagui ngatih papangkin Idil melo mampai pun akati kagak ludra Selentrosa
Medang Kemulan. Walung Dewa Medang Walung Suara. Cing paman se-17 ke Istana Keraton Medang Kemulan. Sebelum sidang kelaban gula mulai cing paman. Nyuk berarti kesampurna apalang kelaban gula. Ia terlalu kuda ke kursi gading sepon sediaki paman patuh. Esai kita dalam ampun keng eti. Esai teman keng juga di dalam sasaran. Nyoon eti. Sore cing paman. Sengat paman, sengat leceh paman. Wate, balong dewa. Balong suro. Balong seto. Balong dewa. Suro seto. Bola banyak motor sepuse kalangkong dak ketika cing paman. Sikuti mati ka anik kok ngestu aki otabenanan aki. Cok mun pun sabun 3 bulan sekalian. Keraton Medang Kemulan. Anik kok mah pada papangkian tak kicing paman. Di dalam lakukan istuaki atas undangan epon dan dalam Medang Kemulan esat semakin mau bodoh papangkian jam dalam. Melanak paman. Setuju keluarga keraton anik pun tadak seyantos. Sidang senentok keleban gula. Bekal mulai paman pati. Di dalam sasaran cumurong kesukaan epon dan dalam. Bulan kompol 31 paman. Saya tidak lain. Bulan keangkui aram bukak. Ada 2 faktor saya akan begaki nama budak ketika paman pati. Saya kaban sektor. Bulan keangkui nata. Di dalam celana pemerintahan. Saya kaban 2. Cek trona boleh tahu. Cek trona boleh orinya. Aman namanya bukan Keraton Medang Kemulan paman pati. Biar dalam Gusti Prabu Rakai Mataram. Sebelum epon abdi dalam sasaran. Maturaki epon Keraton Medang Kemulan. Langkong saya epon di dalam sasaran. Bodinya usah kira salam. Sembah songkem pengapotek. Salam sangkem pangabekti natika. Dalam kelaman gula pati. Tor salam sangkem gula. Terima juga budak ketika paman. Maturaki yang dalam Gusti. Terus sakit paman. Sekapeng setong masalah di dalam. Siapa tu epon nang dalam. Keangkui nata bola rakyat Keraton Medang Kemulan. Esat semakin sudah di rakyat. Medang Kemulan kali itu ampun tada rakyat kekurangan. Sudah rakyat ampun sampai jengopon. Asal kali itu atas bantuan epon nang dalam. Masalah sedang kelaban pangan. Ampun sampai begirata sampai pelosok desa. Dalam artian rakyat Medang Kemulan ampun tada kekurangan. Sekapeng 2 epon. Masalah kali itu masalah pasukan perang, pasukan panah, pasukan tombak. Setelah kali itu ampun siapa lagi. Takut menggodok pengacau dari Manjana Kereng. Keangkui ngancor Medang Kemulan. Di dalam selagi emot dalam sumpah keprajuritan. Rawe rangan atas, walang
Ate belum surah. Dalam istu kita kon. Ulah perlu tahu juga laporan dari Tika Sing Obama. Gusti Prabu Rakai Mataram Sekong Parjudo menabi abdi dalam sekepan akon di jalan dalam masalah dengan roda pemerintahan kong lakong abdi dalam sabun kong mas Alun Dewo kenapa setujuan tolong motor kamas Alun Dewo setujuan pun tongkok terus kesesekon anagi masalah dengan roda pemerintahan anjinam dalam tahu segala rekong Junat dalam tahu segala kebetulan amarkes masalah negara pemerintahan masalah pembangunan setuju berjalan dengan lancar amarkes mulai di anjing ramah epon junat dalam kantos junat dalam saat semakin karena tak beda-bedagi antara rakyat semiskin kalangan sesoki setuju sarang ajunan dalam etapku menapi dalam makan sarang stabil tunjangan sarang abdi dalam Henry secara cuma-cuma yang mulu Sekarang kongcing awan balung surah. Balung seto. Itu kita lebih berpojak. Tika ani ko ikut tak penegak hukum paman. Pula perlu tahu juga laporan dari Tika. Satu jelas kar istana utawa mager serakyat kene. Nape pun lestari atasnya setuju pembangunan mungkin ketika dan cincin paman. Gusti Prabu Lako Parjudo. Tadi kasih sebut berapa atur empun balung dewa panika. Saja jeda ampun cokobun. Nenek keraton tadi seka korang piam telem. Saja jeda ampun ngecelaki kelancaran kemakmuran. Terjunkan luar labang desa panika. Manabi bedetawi dari luar Pancanegara. Siap abdi telem. Apabila bedena keraton panika abdi telem engak sumpah prajurit keraton pedang semula panika. Abdi telem nerima hukuman gantung lapa alun-alun keraton pedang sebulan siap manabi ngalayaki kabedan dalam Bagus paman pati balung seto. Balung dewa surop seto. dalam istu kita Gusti Prabu Rasana dalam ate ani kebulat korang kumpira paman. si maksud pun nang dalam di dalam kasarangan kan itu ampun sami ampun boleh pun nang dalam Pacet lakar tepak nape ojana Tika paman. Gula eperenge kelaban Tika. Ananging gula tak eperenge kelaban keluarga bula. Gula tak eperenge kelaban bini bula. Sri Wardane aneko paman. Gula cek kerong ngada kabini bula paman pat. arti pun Gusti Ayu Sriwardani dalam Engke paman aneko abala dak kabula paman. Nelpon dak kabula paman. Ocakna aneko antara ka pasar beringin paman. Sampai senontopon teluare tak mulai. Gula sangat cek kerong ngara paman. kita apan pun apa nih kalian to dalam saya keajuran kalian to kerong pantesan asabab ajuran kalian to ampun abdi tak tabangke sarang Gusti Ayu kalian to Kan milana paman bila mencak kerong dek karatin ajuna paman. Bila mesem kerua paman ratin ajuna paman. Rasana macal tong atena bule. Tak tero bule apa saa. Tak tero bule Jawa paman. Kerong bule pon lebih. Setahun bule pon tak tapangki. Lah kerua Engkel emot panggilan ajunan pun nam telem Sri Wardani tak ada nenek emas semuan aku satu diomar ke sana aduh nam telem panika piam. Madan ada ratin kerong boleh dak katika dak mas. Temang kumpati ajunan pun nam telem piam. Engkel emot telem. Sampai song kemas sareng abdi telem mereka. Engkel emot panggilan ajunan pun nam telem piam. Lamun pinjam
setong kapentalan mate juga cupit nginum jamu dek mas ke kelaben gula terang-terangan bule apit benti kapan tata temu dek mas sananto tika mak pas cek larang ayana ras mun mulia lebet dejeratin koning Mana bita kalero pamak kiki benis lagi bede babot. Lagi bede babot. Ja'alaka tika ja'alaka wardani mun alaki aratin mun alaki ya alake bula pasara serka orang lain wardani asampa beledak ketika mun pas bula congoco manter bula tak ngening amalak kok dalam kentong retin tak teroleh bula congoco waratin masih tonga beledak ketika pokok tika eman ni serka bulele sanau satika amin tak apa jero ben bula emeliakina saking engalaki adeler wardani
datang Pak Kampung Pripas Letu paman. Malang Dewa Surapati. Rasana bula aniko pon paman engak. Jak Ratin Ajune Sri Wardani aniko beda eka potren. Coba jajal kone ecing paman pati. Ay, balong suray. Jamak boten kala Kak Mas sakalangkong ten kala dak panjenengan Kak Mas. Panjenengan ngangkat derajat boten kaula dari patisan Kak Mas. Iangkat sareng panjenengan Kak Mas ikabin panjenengan Kak Mas. Mas boten kala Kak Dinto Kak Mas benih parabon Kak Mas ngakungi anak. Benih akibat sabar boten kaula dak kakaraton nanging akibat anak. Panjenengan nang kema Kak Mas. Dak putra boten kaula Kak Mas. Dimecin tanah beledak ketika sana setika aneko pon andri potrah kalaban rakana sesepuh pula pakun cinta eman niser dek ketika dek Mas Sri Wardani. Kenika saya tak elang dalam atena boten kaula. Sayangnya panjenengan Kak Mas. Ini sedera panjenengan saya tak alba dak boten kaula Kak Mas Rakai Mataram. Sri Wardani, Dalem Kak Mas. rasana keluarga keraton aneko ki belum lengkap dek Mas. Asabab menurut pula potrah angkat pula jati ningrat aneko ki belum hadir. Juga potrah pula angke aneko Raden Panakaran juga belum hadir tak ki dek Mas. Saya maksud keturunan mana apa jati ningrat? Pola benar benar pengacau, pola benar orang siapa yang ada mana? Kanjeng Rama, Apa jati ningrat? tempat pusaka Selendra Kak Dinto, Kanjeng Rama. Ada apa pusaka Selendra? Cer kalacer kabadaan Kanjeng Rama. Mak bisa kalian apa-apa. Apa jajal tanya lagi. Tanya lagi pusaka pusaka. Saya maksud ajuran Kak Dinto, tempat pusaka Selendra Kak Dinto. Apa Kak itu Nana Prabu? Milana budakan di ora Cipama. Anak. Mak bisa cari kalacer tempat pusaka Selendra Kak Dinto Nana Prabu. Sanajan bula anak kabelun dari Kanjeng Rama. Deringan kepebula Cipama. Engki. Mon pusaka keniko tadak Selendra. Kanjeng Rama berak, tantona bula norok berak Cipama. Milana bula keturun kapi Cipama. Allah nak cek sampai buat nomor juri anak. Mayo okara aki setepak nak. Apa aku budak Kanjeng Rama epon Kak Dinto Nana Prabu. Kanjeng Rama. Apa lo terang jati ningrat? Ada apa pusaka Selendra? Milana tempat pusaka Selendra cer kalacer Kanjeng Rama.
Terkelajar berumah. Nyatana pusaka Kak Dinto. Sobungan tempat tak Kanjeng Rama. Pusaka Selendra elang. Leras Kanjeng Rama. Pak bisa elang ikan itu anak Prabu. Apira tak ngauningi Kanjeng Rama. Asal ikan itu penjagaan ikan itu ketat. Tak kira bodoh orang bongal. Kecuali ikan itu orang mancanegara tak kira bodoh si bongal. Masuk amung kuda kamu siung pusaka ikan itu anak Prabu. Dalam. Ani kau mempera orang luar cing paman tak kira bengal ngarak keres cing paman. Kecuali ani kau bodering di lemah cing paman. Bodoh si teti olah ekaraton niko cing paman. Balung Dewa. Dalam. Sejelas Paman Patih. Jika engkau penjagaan pun ketat. Abdi dalam bidang kamu menegak hukum ekaraton yang semula mereka. Sampura aku nak abdi dalam bidang kamu abdi bidang kelalaian. Masalah kajangan dan ekaraton yang semula mereka. Aturan pun tak ada penyusup dari luar. Sanotoran itu Simbahan Patih. Coba jujur. Anak boleh sebenarnya Kadipaten Mataram. Kono Paman. Satu panik ke Patra Bula. Siap belum ada Penantara. Raden Panangkaran masuk sama Salam sungkem pangapot tinabakna kang anak Raden Panangkaran. Ikat taremah laban ketik lamar. Sakalak no abdi dinantel Demas Raden Penantaran. Engkau jaga Dek Mas. Cangkolang abdi Kanjeng Rama. Tak kerja tika sora masuk dek ka keraton kalaban Kanjeng Rama. Apa pakat Mas? Tak kerja salana tika ekone kalaban bukan boleh mantu Dek Mas. Estona putan gaula Kak Dinto malah bunga Kak Mas. Abdina Kak Dinto seneng Kak Mas. Ekone kelaban satu laskar istana Kak. Mun tika seneng bule berak Dek Mas. Karena nape? Mumpas satrosa tak pangki ibu saka geniko Salendra. Tak burungan ibu di are esena keraton. Ancur tak engki Kanjeng Rama. Tepat. Apa ocan apa ngajak Diningrat? Maksud epon panjenengan pun apa Kak Mas? Pusaka Salendra tak ada Dek Mas. Mak bisa Kak Mas. Ah, tak tahu bule Dek Mas, tak tahu Dek Mas. Ya bisa nyamana orang pusaka arwah bedengala ya bisa. Tak usah beri emak arwah bisa. Beda malek. Raden Panangkaran. Dalam ngistaki debu Kanjeng Rama. Tak wajib Kanjeng Rama ari asaporada ke anak. Ananging minta bles. Asabab keraton medang kabulan Arya Kiriduh kota benak enger. Pusaka Salendra sebenarnya museum Arya Elang jong. Engkau atanya ada kabakna. Cukan dekas bakna paman aman cukan amin. Me pola benanganale, me pola ratina Arya se maisak paman. Asabab tahta keraton medang kabulan Pakuntoron ndak karatina Raden Panangkaran paman. Kanjeng Rama. Raden Panangkaran Nyata epon abdina Kak Dinto tak ngauningi Kanjeng Rama. Men pole abdina Kak Dinto tak pernah etar mengkudak museum Kanjeng Rama. Karena pos museum Kak Dinto berisi aja Kak Dinto Kanjeng Rama. kan menangkok ngucak dek kabutna com. Pacut lakar penjagaan area ning museum ketat. Sejelas pun bodoh orang luar masuk dek ke keraton medang kamolan. Tado cari tanah. Sejelas area pakun orang dalam.
tangki jeng paman pati. Saya biang dalam. Saya tinggal itu orang luar untuk memancanegara masuk ke museum. Di dalam siap bertindak itu dalam mustahil. Kanjeng Rama. Raden Panangkara. Saking olah tip saus Kanjeng Rama. Sare abdina kak dinto cuken nok anyare kak dinto Kanjeng Rama. Leres kamas, sare kamas, saya paling nyaman kamar rapetin kaula geledah. Mari betin kaula kamar anak kabelun, tako anak kabelun teti maling. Sabtah Pandeta Rato. Pajet lakar undang-undang neng Keraton Medang Kamolan. Siapa bisa kegebai kekacauan? Pakune ketok cetak gede mas. Sama abari, teti maling. Peniatore Kanjeng Rama. Cecul banget tuh, tuju Raden Panangkaran. Ayo satu siapa tepat? Ayo Desa. Terutama dia kamu anak kau. Buat ada sebagai pemula, mak bisa tak yoga. Ayo Desa. Kati pun apa kali dalam? Malung dah. Kali itu pun apa budi kabiti? Cecul tiga seserangan, balung dewok, balung suro, balung seto. Periksa Kamara Sriwardani. Siap aku yang kerja. Gantian paman, gantian. Kamara Sriwardani. Mas. Balung surok, balung seto. Tiga. Kamera, itu Nanak Prabu. Jatiningrat. Tiga. Kamar Gusti Ayu. Mula, kamera. Raden Panangkaran paman. Penangkaran. Ayo, masuk aja. Beremar emang bisa elang. Tak ngerti kok ya. Sejelas apa? Raden tak locot berenggok musuh nah. Wah, tak jeri ya. Benih karena locot tak locot. Orang teti maling ada benih karena siap goreng. Orang teti maling ria nyorot kabudila teti maling. Enggi mangken sapane Kak Gusti Ayu dan kaula nekak sapora. Iya. Ngireng tengku gelubuk telepon Ya deki. mayu, bengal saya cukup yakin. Engkau orang jujur salam dunia. Ketika pacat jujur tak gede mas. Leres Raden. Epung. Sabtu malam minggu. Perempuan kini kamar aja sekarang. Semangkin menurut parempun Kak Mas, orang nggak masak bersekolek nabek nih kene Kak Mas. Pola bak nadet di maling pola. Wah, mata tireken kaula, punten kaula. Tinggal ngireng bukti epon sakit jepong kebo kan ki agleda. Sapa-sapa uling dek pegale kemukia. Kalian tuh bodoh kamar tengah. Kamar Raden Panangkaran itu. Kamar tengah kan Sa? Sama Rabula. Benih. Raden Panangkaran. Cing paman. Iko. Benih. Siapa cing paman? Raden Panangkaran kamar tengah kan itu. Hah? Mana kamar Raden Panangkaran paman. Ebo bono bental kan itu. Ebo bono bental. Kalian tuh itu bental. Badan pangeran penantaran. Padahal tak usah kecoh paman. Pakune turun lagi ke Raden Panangkaran. Asabab Raden Panangkaran putra mahkota paman. Mak kurang ajeng Raden Panangkaran. Abena, rakyat Abena maling. Kanjeng Rama. Raden Panangkaran. Telem ngestak ibu epon Kanjeng Rama. Enggak jadi ya bebut ke mana jom. Hah? Bulan kelaban seko. Ablasan tahun bana. Supaya orang bener. Supaya itu teori tepat. Anak yang mak bucok akal benar Raden Panangkaran. Kanjeng Rama. Panjenengan cek depak partaja Kanjeng Rama. Mik takok kak dinto beda orang siap fitnah beten abtina. Tak partaja berema Panangkaran. Bukti lah beda kamera bana. Pola bana satu tibumbuan. Ya, hah? Mik pula bekna paman. Maaf cangkolang Gusti. Apa? Kaula ningal badana pusaka badana kamar raden. Beda kamera Raden Panangkaran paman. Leres. Panjenengan emot.
Ki pada almarhum Kanjeng Ebuna, oning kailangan. Tak usah burung raja, burung kene pada kailangan. Paman, pacut mun ki beda almarhum Kanjeng Epuna Raden Panangkaran, tak ada kailangan paman. Ki, mungkin mak pada kailangan, pada pon apa? Engkau tak partai juga bakna. Belum tentu orang lain cengecok. Mas, ani kakan pas nuduh kakaula. Bentar. Gula tak kira curiga katika. Gula elang katika, sayang katika dek Kaula mas. sayang tak kira tadi pencuri Kak Mas. Engki dek mas. Pakun nih Raden Panangkaran dek mas. Sapora aptina sebelum epon kuda ajunan Kanjeng Rama. Mak bisa panjenengan ajunan Kak Dinto depak partaja Kanjeng Rama. Buktena nyata Raden Panangkaran bedek kabar bakna. Mun bana pacut sengecok pusaka Selendra. Ngako, sengaja tak sakit kau dengan Kanjeng Rama. Titelem tak aromasa Kak Dinto Kanjeng Rama. aku apa juga benar? Tak aromasa api. Halo, suruh, pokok, suruh aku, mau tak aku ketuk kita aku. Ada ampun datuk. Ada maling yang mumpuni. Kacip. Teke Rama. Ayo, balik kerja, balik. Balik kerja. Ajunan tan. Maju buat mana Kanjeng Rama? Putra keraton teti maling. Jadi maling. Si talem tak harap. Nangis Kak. Nangis untuk di malam.
Tak oning pasera oning mi bodo ring boci. Siapa sih baju lecek? Lu ada tak pantas jak membunuh menggunakan keraton. Oh tamu tertirus sana Raden Panangkaran. Mak gojak tak Bukti pantas. dari dia nak dah. Kini kau pasti norok Cing Paman. Sejelas ini kau saya cok. Pokok paman. Cabut Cabut sebagai apa? Nak anak. Dia tergantung sengatur. Tanpa nak ngatur kurang mapan dek Raden Panangkaran. Ah, bener sing paman. Oma tak tahu kini kau pasti norok ngicok Cing Paman. Bonek. Apa? Iya. Sakit ton ya. Ya. Kesuruh ngicoy beli. Punten, mangken ngak nikah. Radin etudu ngicok bodena posaka bu ampun nge karaton. Ya. Bukti jet pon nyata. Iya. Tapi bode tapena juga. Radin nikah bode neng Elwar neng karaton. Sera oning bode orang baji. Seterong muasana karaton. Ngicok bode na. Siapa? Setelah masa karaton. Ah, Mbak Najaria kan ondong kangkok. Kalau nak andi anak kok saya genteng, saya tak maleng. Mana Najaria? Mbak Najaman sarapan seko. Saborana. Apa? Kaulah nikah tak nuduh. Kaulah nikah cuma curiga. Jak curiga, sengkok dari pantok. Patisan sengkok, sengkok keturunan Muslim. 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 Buktena. Gusti Ayu adik-adik boleh nak itu jati ningrat. Jadi ringkah. Tak jadi maling tu Cing Paman. Malam dewa. Tolong. Ini tu paling berdasar yang gelap. Ayo, ayo, ni kolam berdisi yang gerak gimana? Ayo. Iya. Ayo, nyaut. Napa dengan lagi pasir lamun kaula? Apa mau nanya lagi? King mun kaula saporana mangkana panjenengan. Mulai gelambian bus ngajeblus kaula nengeneng. Iya, apa? Di saporana. Jangan mana? Boni bongal. Apa? Saking kaula nikah angkona oreng. Tak medes mun ka kaula mun kuning ambian nikah. Iya, iya. Buat ini yang kocok. Mun pajen panjenengan nikah. Bagian Perdana Menteri Sesakte Mandraguna. Iya. Kuat. Mun bisa panjenengan maancur golek nikah buru ka kaula bon. Boleh siapa? Berdasar yang gelap. Hari ya. Cocok paman. Ayo Pak Kado. Cocok paman. Ayo. Nengeneng. Nikah. Iya. Hari ya yang lagi baru kamu. Sabab pon apa? Mun panjenengan mokol ka kaula. Iya. Maancur golek na kaula. Tak kira ancur. Iya, iya. Sabab kaula di guampu. Iya. Mun nikah ambian, mun bisa maancur golek na nikah buru kaula babi oi. Betul kau yang repate na iwan na yun. Sasompol. Oh, Ya. andi sekep paman. Andi sekep. Ya, sekep Cing Paman. Nyambi sih. Bisa koning ya. Mun bisa rampe lah jauh. Rampe ada mun bisa. Siapa dah? Pele pon saya kak mambian saya. Napa nikah, napa gerua, kak mambian. Oh ya. Siap. Aku kepala suruh buah. Belum lagi. Mate. Bisa koning nih. Oh, Mbak, mata air kan bang. aku. Apa-apa kalau suruh. Coba kita balon dewa. Balon dewa coba. Bisa koning nih kok. Bah. Bisa muni tani bom. Boleh mah? Siap. Tak ngerti kan nih
ambian. Bapak jenengan tak ngerti. Kurang santai Nek Mas. kamu nggak nek ambian artinya ambian juba. Oh, coba. Sia, aku udah boleh. Sia, aku tak coba. Sia, coba. Saya ngono. Sia, tak tahu kapan lu dia. Sia, kena. Kurang santai Mas jenengan Mas. Kok Hancur paman, hancur paman. Buat naneng-neng benih beta berarti teguh. Apa Kak Mas? Ani kasih kalau kata fitnah Kak Mas. Kak Mas. Gak bisa. Cari apa? Apa? Lemah. Mati, balon dewa. Usir. Ampun Gusti. Tak usah menang-menang kanjeng Rama dengan sengkau. ampun desa Kanjeng Rama. Raden Panangkaran, agabai kacau Keraton Medang Kamolan. Mana muntah keluar, cetok batara Rama Sekti. Mati, mana kau? Tiga balang-alangan bulu mati. Mula mati anak, Raden Panangkaran. Itu apa saka bulu? Hei, ay mangitik ko na yun. Engko di sekarang di toko jojo. Oh, abila ratin na ba na? Benih abe. Abila se buco, abila malang. Estona kaula tak abela ase kama se kalero, tak abela ase kama se bener. Maksud tu, Estona ngak neka Guste. Dan kaula neka curiga. Panjenengan ekocak ampun neka ala bola-bole. iya paman, tepat paman. Saya nomor 2. Bolehipun panjenengan ekocak Guste Ayu neka Andik Potra. Ampun nga anak kabelun kok paman. Leres. Ki kaula curiga polana pun apa. Gerak-gerik na Gusti Ayu nika tak pate nyaman. Estona kaula curiga. Jadi bali Kang. Atas, Jadi bali. Makna curiga kasih kok dia jadi bali. Karena sapon apa? Bener caipun kakak. Lambak diminki pada kanjeng Ibu Naratin. Nika sobung permasalahan. Karaton nika raja. Tak tahu kayak Ada pas samangken panjenengan ala bola boleh pas sampai pada kehilangan posaka bu ampunan ng Karaton. Nika patut dipertanyakan. Dan kaulah curiga Gusti Ayu ka ento sing ngalak pada nageres keng terong nguasana Karaton ka ento Gusti. Benih. Jadi akan beracak na colok na bakna. Muncak na sengkok arah ate na sengkok bersih. Ala ke Kak Mas dari patisan na sengkok ikhlas ka dalam ate. Tak tahu apa. Berarti modalnya kan Abidna Gusti Ayu. Saya rasa fitna. Buat. Saya fitna ka ento sadaja ponggowo cangkolang termasuk Gusti Prabu, Gusti Ayu, Ratin ka ento korban fitnah. Mulai gelak kaulah nengeneng benih pon apa. Kaulah kocak ponggowo paling mabuk benih kaulah tako. Kingun samangken ngucak colbut kau. Coco deh. Mangken kaulah saporana Gusti. Dan kaulah nekat corak tak pernah mendengar Karaton. oh keluar pada paman. Dan kaulah nabung ngaratin, titlah kaulah teka. Kocak orang malarat kaulah abela ase bener.
Senga udah cawocahan mun anak pacet tak kira nulai king mun anak saleh pasti nulai. Harapa male tolian bana. Bana mon keluar dari keraton Medang Kabolan paman. Saya jelas bana ngakan nasi bubu paman. Ngakan nasi bubu. Tak apa-apa ngakan nasi bubu. Ngakan nasi jagung tak apa-apa. Asalkan abah nikah bunga. Selajan ngakan nasi pote mungkin ada serbuk kemarin nikah. Mae kau tak serbuk paman. Korang berapa bana? Kulaku eno mana bana susu. Bana suku ate. Malam bana cukup empal. Korang nyaman berapa paman? Tak nama sera. Jangan kau. Ya tak lampian. Jamuna berlaku makan. Aku di kengal marongki. Iya. Buana soalnya nak kiri apa tu kiri mbak. Buana tak apa tu kiri karaton. Hah? On temburu ikirim di bateng kita ikirim terus lapar. Buana kan esok jom. Buana harian nuru aku setiap Prabu. Apa nuru nanti? Kau lo aratin kula Gusti. Asa bakon apa? Nisan kurwate desa napa jenengan seasni. Pacot lakar tetesan angkok paman. Anangnya mau tak tepak. Pakun engkau abela orang saya tepak paman. Kau lo nih gua selena. Kamu masih bener. Kamu masih salah. Bukti aki ulo. Oh iya. Bukti aki paman. Tolong Dewo, suruh. Ada tugas 3.000 bulan paman. Abang Raden Panangkaran, gentong ketok cedaku paman. Siap di dalam kasar yang naik tiga jom sana. Jatinirat, tumpang katika Demas Sriwardane. Mon pacet lakar tika aneko kalaban potrana Jatinirat tak kalero. Kau tahu nanti tak salah. Bukti aki Demas. Tabung. Pangeran Raden Panangkaran. Ketok cedaku, gentong dengan alon-alon. Puru potra tika. Ngubah sana dengan keraton Medang Kabolan. Maka patrana panjenengan Panangkaran teti maleng salah kau lagi sekamat. Oh, tak boleh. Tak oleh apabila orang salah. Salah pakun salah. Saya usah kedua potra pula asli. Mon salah pakun salah Demas. Teti pada anak Mas. Abang, ketok cedaku. Gentong dengan alon-alon Demas. Dalam Kak Mas, amin di dalam Kak Mas. Jatinirat. Kanjeng Rama. Atina manabi oleh FT dari ajunan Kanjeng Rama. Jatinirat. Mulai Satya Bana. Pusaka Selendra. Etoronaki ada kabakna. Sebelum Raden Panangkaran Arya mate. Bana tak oleh ongke dekat kursi singgah sana. Patai kada. Puru bana ongke. Kanjeng Rama. Jatinirat. Atina nyon pamit mengkuda panjenengan. Kami mangkina benak keluarga epon panjenengan sebagai keraton Mataram. Mangkat yang atitor pangastete Jatinirat. Pamit Kanjeng Rama. Adik Mas. Rakai Mataram. Putan kaulah rajina panjenengan siampun atinggal umur Kak Mas. Adik Mas Dewi Anjani. Mate ke panjenengan sehingga keebot kana Kak Mas. Anape tika Dek Mas mak ngaton Dek Mas. Lantaran panjenengan Kak Mas ngalak pitna Kak Mas. Beni Panangkaran sekalero Kak Mas. Ananging raja epon panjenengan sing ngode Kak Mas. Teti bencana
bina dari patisan Kak Mas. Angkara murka bina panjenengan singoda Kak Mas sareng putrana Kak Mas. Dewi Anjani, Raja Tusa meledak ketika dek mas. Sapora meledak ketika sampai potra tika ani kau teti korban atau benar teti fitnah gara-gara bini na pula si muda Sri Wardani. Teka panjenengan dak panangkaran sinyiksa panangkaran Kak Mas. Tak tenang abdina ya langkopur Kak Mas. Mun tak bebilik gerua pun putrana Kak Mas isi jenena asar panjenengan Kak Mas Rakai Mataram. Dewi Anjani, Kak Mas. nepusya tu sabula dak ketika. Nepusya kakalero na bula dak ketika dek mas. Mangkana Kak Mas, mun abini aja nyari bibir setepes Kak Mas, mata teti bencana ya karaton Kak Mas. Anjani, Kak Mas, Kak Mas, Kak Mas. setan kurang ajar. Fitnah mana benar sengkok. Sampai sengkok ngusir benar anak tibi. Sri Wardani, Jatinegrat. Naik pada ke gunung. Nyono pada kamu lubang bilis. Telah bersengkok bekal benar salah.